in very brief ta sir na don bunom le koi parent movement and lead balding ham ti very brief and short. It can be in a sentence na hinsay o pueran pu sailin. Please, oh sorry, please, Dr. Selen. Nang siêu. Okay, okay. Xây bàn chưa hết. Why do we try to separate among ourselves? Nah, we are. There's a body, and SO civil society organizations are components of that body. Oh, body kat nam kat even. Stu group ho civil society ho. Aji chu ke ho yong chu su group iti ting la ke ho yong hi mi pi to ka ki khen dan wa ong chu. To SA demand mi pi a di chu ken SA mutalewen ke le Dr. Selen ipia ka pa chom pi ka lo ndam. Dan khana chu. End of the day, MIPI adding a movement ahead. Yeah, to lead loading wang to a chichu question ikiboldi while SO hotun a lead de katino boy. If MIPI in ahin youth club ham civil society organization ham khadin a dimana mutehile. The silent history has all the proof. Independence masanga kuna yung movement ki panetai. India's independence masang jal neri ko mayong state cookie state na dinga written na demand in a bolo hetai. Hichi hochu civil society movement na ahi thelo zia arm movement hung ki pana KNF 1987 na hung ki forma arm movement apang pate pute ho pudem ko segang te ho shooting la adang dang ho in founder punelun 1987 a Chingnoi movement bolding aka China na chia movement hung min tunia organization tamta omin hichi ako na tunia political dialogue status it hung ai le to achu civil society organization a lead ham arm movement in a lead ham kalunga kadon mo iwa hele chun eho ki ka chi sending to hitelo hin ahin igel di wa ka dei chu civil society organization movement na gamlei set administrative ehodinga self administrations thelo pana arm movement ipat nuhin arm movement ipat no hichanin power gal hi 2023 May 3 achu ihung kipat kin uhin hicha hi public involve ahi mama public atto chima le ese chidi tai to ahi public atto chima gala pan la lo le ke no UPF session ese chi pi thelo hi public involved is atune SA sewa kyon jang SA dimana negotiate ka bolo hin so we should iladiu dan chu CSO hi teka na kanin tunia kisumang hilowe ko mecha kukin pi kisumang yung iPhone ay lawale zomi council kisumang yung iPhone they ide yu chui piamitile nam sunga ikilung tolo na ikipum khat lo na cha na lin be se tan hile ichil bolo hong uniform e thei tapon gale tol din mo na nam len khat to inki tu pha na wa chu uniformity khat lo le ha jo po be ti wa uniformity na ding nga chu umbrella organization khat i bolute ati lo le umbrella organization abol di chu piamitil e ho thalenga decision ala ding ai pon kukin pi jong zomi council jong adang dang jong ako ding akho form sa ding hichi ga ki ho khom na ding ga bolding ai lo wa hele again thinawa human rights violation ichangam khan umai jong le hin sei hu theidiu ai lo wa hele ngela cha gen thina tam ta oma ai ki chopi theidiu tiu hin tunia hi SO group hidam CSO hidam itiwa le chun keila danin itu ding sevin iki khente te go dan win question ju kamuin dunia SO in talk to lead abol wanga chu CSO ki da thana poi SO in talk lead ki bol hi nikhat ting le CSO hung jaw ding hi when we are about to do the final touch CSO a chu koi hidam ti kha chu hung ki say ding CSO la chu mi som ni dam
ni som la nga hi dam ihung kin han diu SO negotiation ki bolna final chu hi ki bol ding ai tai ti pa ko hung zau ding hi chi phat hi achi ding dan pa he team lo je wa chu koi zo in lead ball dam ti question ham tilangin kalain ein tunia SO groom in lead ball mana chu CSO involve ai ta poi public involve ai ta poi itiva ito chim wa hi le SA movement chu ichini aji ki chai ki ding ai tai public is very much involved ti pa chu hi avela kan sei ki hi boven jong ka sei tai ka ki pa ke pa mai pu doctor sai le na sai no mam sir cái xây dựng thì sao xây dựng ông bốn ấy chứ bữa nay là detail hỏi ta là xây tán and question cái đó ông chú SO ho hin a political dialogue I demand to cái hona hi abol khi lu maham ai lo le SA UTA define cái ball pa hi adi poi tiu ham demand chum khat iseu ngai tiu ham cái hết thì hiện ole ace du ham amon ka bol the rồi tiu ham chu ke sei dinga he pon a chom lama sei dinga chu tua hi SAUT ti pau he anjo ka sei bonga chu ikilung to nau hen tun SO dong hen hi chitok kikal contradictory demand khat ki bol lawang chun henge tua sentiment ho chu ka he theme chu chula he pon chia chu ipg pena hi ichi dichotomy ne khat ham ka he thei pon anjo parent sei banga chu tua hi a process a dinga chu government tha amai tan togan pat diu hen a demand pau chu response chi dam chi dung ya chu negotiation hu chi de hen chi negotiation a chu SO ho to apang ho chun chu wa hen civil society ong ngai tai ti chu a ki he na he le a phat hu maintain atua a process chi lai ta a process chi wa chu continuity government tha ma ki pan lo la ya lam kai ding ki chu to ki lo win khel lo phana khel di ti hom lo le khel te te di ti hom helang hi ke yo an ka he them pon ka he the lo na chu ka he khel lo myong le nei ngai da mai win lang ki hon ka bol do lu ka bol po win ti yong le nei sei win lang ai po UT cho ki dei po mu demand tha hai de na ti yong le chu chu la ka he pon ami pi jo an it is a clarification ti dam explicate bowling yo chu dan in kamu e ai chu appoint mo chu chi ikitu lo wa hi le e ho anjo when the question mark chu delay ding a hin ikitu cha du wa yong le ha di chan lu ding a ke pon cha hi e ho sunga ki tu mo na dinga le chun miu se interest a chu chi su fel loi wang chu nga e atu ti lo wa le minority hu to i hat po we ong ka tinom pon hanin hat no yong le hen til hi bai a su ding til he pon chi hi the opposition hu chula I het su ke yu hin anjo ka se chu repeat ke len ikitu chu I main asset hi ti chu ka se no men chu iti mol so sa adham ti yot why da chu CSO hong cha pan de ngai ti le CSO pang pon te ong ki ti pon a process sung ki panintin tu government tha hen a phat hung phala to poren se banga chu ibola chu SO ho chu da dam till a phat dung zuya chi ding khat omen it's a process to SO in azui po nei ti lo wang chun khe pon azui po nei ti li pija ka zui lo hom chu nei sei pio mai ami pi yo hen clarify bowling dan en kam ya lang pi kyo awang chu le detail tam ta chu ade de TC thum la ya chu tripartite hi wang third me a ko na chu kichie bipartite hi tan process ung ki panentin will take it as it come ti khat chu ibet wong SO ho chu khel te te ding ti loi mi om la wang chun chong sui kheu wan ne khel diu ham ai lo le chi process si pa chi khat kineya
chỉ history thằng mọi người say nghe ho boy này hi 92 lang ao mai ta thing noi hong men ahin kum sot ta hi political dialogue ilut thelo now as ji pi ham forces tam ta hen ho dialogue alu ding an day lo ami chu ki sei data state government de jon political dialogue ki pat ding a day lo ahin 2016 achu laya tu Mizoram Congress CM ni hipan panha la ya chu eso ong ki lo hen al tu na mail hon bola eso kha dialogue ki continue hi le ti ai let hiya eho voice ki nei lo chu eso hungu ma ko na voice in nei hin chu achi ding dola chi a ka he hichi a process ki chai lo la ya is geo ham ball khilum je ham ala do den tiule sa pa se ding a chu we have to reinvent the wheel ti to hong ki lo wen ke wang confuse ke hizat hewe midang in and clarify di yo chu hung ai di da ke pa